Malala malia hau eki mo e lele tonga kotoa whewheki taitai lele ki moto ki e unia ngongo mo e le te oka ma whoke televisone tonga ki whawhini. I e wakai koe ki he ulu i ngongo, whina ngalo lele ani a whio ki ngi tupo wono o whanofo a e kau whawhonga lao fo o ke whamau angatangi a tonga ni. Puke kau polisia toko ua ko hono ngauhi mo whakaau ngai o e paanga loi. Pea holo me aho ni ma ke aho pe tolu aho no tauhi whama wahe koe kau pā sese mi tau pleanga o te ki koe ke huhumalo i. E to epe me ngahi tānoa ke he amuyangi whataha me tau wakai koe ki whami mi taha me he mala el sipoti ka maafo ke whamatala ea. Ka koe wakai lewa in ke whakai kiki. Me si lai koe ki au kosi o ta oni ina e whinangalo le reiai ai ni a whio o whakanofo e kau whawhonga lao koe ni koe kau whawhonga lao fo o ki whamau angatangi a tonga ni. Ko e kau whawhonga lao ko ni me ngahi whamau anga i tōpere anga, ai au kau kei ai eiki whamau ko Paul D. Jersey QC, ko e pole whamau lahi malolo ia mo ko wana o Queensland, Australia. Ko whamau Stephen S. Corden QC, me he whamau anga lahi ko ia a Tasmania, Australia, whamau Paul Heath QC, ko e whamau malolo me whamau anga lahi ko ia a Nusila, ko whamau Reese Harrison QC, ko e whamau maloloia me he whamau angatangi ko ia Nusila. Ko whamau Philip Morrison QC, me he whamau angatangi ko ia i Queensilani, pe kia whamau Sean Dalton QC, ko e whamau mo ia me he whamau angatangi a Queensilani, Australia. Kono toi whalahi atu ai kau whamau fo o koe ni ki he whamau angatangi a tonga ni, ko tokonia ko no whapapau i o kumumi pau ngahi hiriwhaki tau tea, ki e kau whaihia mani i kou nau maumau i e lao e whanua, ki e konistu tone i e tau kotoa. Ne puke ka polisi hango matapule e whakataha mo ha paanga loi mi sini hikta tau e tolu, ne whakao ngai ki hono ngauhi ko ia paanga loi mo e whaito o tai whakalao meha api na whaanga i popua ne afi. Na e ilo mo mui i e kau polisi e matapule na ne whakao ngai ha paanga ni manoa loi i ha pausai la paha o nau puke ia i he ne mea lele i hala tau whaahau i vaini i he monite o i wikeni. Koe matapule tahana e puke kau polisi a neafi hili a hono hua koe apuna whaanga i popua. Ko no puke whakatau osi e ni e onga matapule whilawe i me ngahihia ki paanga loi mo e whaito o tai whakalao. Nei tuku mai ai me potungai polisi ka pau o ki ai hataha o ki ai ha ne whahinga whamatala pe ilo ki ha paanga loi e ala tokoni ki hinga ue whakatotolo ko ini o ko kei whahoko i kau polisi ke kataki peo whetutaki ki e whika telefoni hiwa wowa pe koe noa walu no noa hiwa wowa pe koe whitu whanoa taha o no noa. Ko whapapau i me tari ki ta moito i tase ale a kau ola ai holo koe me aho ni wā ke aho pe tolu ai tauhi whamawa he koe a kau pāsese o nau wholau mai me topre anga te eki ke na huhumalu i pe te eki ka kato ai huhumalu i. Ko e hiri eni hauno tāri koe e he komiti whawhanua au nau tokangai kina koe ngahi mea whatu pake pe koe NEMC. Seno li tatu i vai me whaiki ke tala no koe au. Peheta leki ta mo uhito ki tāsi ale a kau ora, ko e uhiko o se whakaawe kau a whanua, pe aku whaatale wa ki tangata i whanua tonga ata ata pe ke nau wholau mai o ikai ke huhumalui. Ka o ikai ke ngofua hatoko taha muri, kua pau ke nau ula ki huhumalui tu oua, pe nau toki wholau mai ki tonga ni. Ko e tangata i whanua tonga aku whaata ke nau wholau mai o ikai huhumalui ko e tau taha ua pe ki lalo. Talo me he aha oloa ke o ao kosi i hono whakaawe kau a whanua, ko toko whitu pe eni kua leko te potungai mo ui ko nau wholau mai ki tongani o ko te eki huhumalui. Ko ni ihi ko ni ok tau hi whamawahe pia i aptanga tau ke mitali ai. Na tue pehe a kau ola ko ni ihi ko eni ok ikai ki huhumalui, ko pau ke nau totongi e paanga e whitungi au ni manoa. Kai ke he toi wakai e tutu uni ko eni i he wha o singa o i mahina ni. Mai ngonga le tio me televisone tonga ko au sinolita tu i vai. Na e mea ata e ki pale mea o tonga hua kawa me riko i he wikeni ki ngai whataha koe e tople anga o kau ki ai ai whataha whata o koe ai kau taha ngai pule anga whataha pe koe unga i New York e pehe ke whataha koe kau taki o i ngai whanua koe Pasifiki mo i Palestini koe Amerika ko Joe Biden i Washingtoni. Ko e mea ene e ki pale mea o whaha i a konfenisi me kau whaingongo i he whataha koe a ane a whi. Na e mea atu a huakawa me liku i he ahoni ki Honolulu, Hawaii, ke whataha kau taki i ngai whanua i Pasifiki, ai a e whahoko ko ia i he Center East-West, e toki kamatai ai a monite ko hono taha wake a pulelulu ko hono taha whaa o mahinani, ki mopene toki mea atu ki he whataha ai unga,
E toki whahoko ia i he aho whalaite ko ia kohono tahaono o wiki ka hau ki he aho monite kono waono i pe o i mahina ni. Hoko le vai whai whakataha e ATP, e kau kowana ko ATP, o le vai ia me he aho waono, te wiai pe aho waono, pe a ua fitu lewa, te u au lewa ki Washington, ko e whakataha ia pe a moe White House, moe Palestini, whai aho wawalu, moe aho wahiwa, ko aho tau noa lewa, e whai lewa wholau, ki Salt Lake, whai tā noa ai, mo ki nau tolu u amanaki, koe whaamu ia, ki nau o mai, o whotu ai dialysis center i Tongan. Ko tui pek tau, tui tātau pek, mahu i ngain, pēo ku whai ai Tongan make, ai tok mea ngai mi Samoa, ke mau lere atu ai ki Salt Lake, ko i ngā pe ke whātā noa, i pe anga whewhea mau whinga ai aki. Aga whewhe taimi e ala lawa i ke whaia e ngahi ngāwe koni o whotūtū. O ku iai foki ai palani ai e ki palemia ke whainga mali na lava hafou i San Francisco ke whaihata noa me kainga tonga i ai ki mua pene tok mea ke whataha whatau koia ai pankea mamani aia e whahokoi o katopa i Washington pe. E toki mea foki mai ai e ki palemia i he wike ua o katopa ke te tewe whataha i kau minista mo e waa whakakautau e Pasifiki ai e whahoko mai ki Tongani o toanga i pe ia e he kautaua ni awhio i au tahawalu koia o katopa. Nei tala ni awhi kabineti ke whamole i ai totongi kau kiliwhaki kia ki nau tolu nei nofo owa i Tongani i e whātaimi koe tāpuni ai kau āwhanua koe hi koe whātaptapu e ko viti tāhiwa. Ko hiriang eni aho no whahagoe e ki pale mea hua kawa meriko ni awhi lo tonga whātaha me kau whaiongongo. Koe polkalama koe ni koe kore nei whawhau me potunga ue ki muli ke kau kotoa ki ai tōtaha muli kotoa pēna i Tongani ki mua mo lo tonga koia ai tāpuni kau āwhanua. Aia me he ahoni o lere a taua ti se mā, pauna ke nofo owa, whetūtaki mai ki whahangau i kei ko hinga ke to'o ai totongi ko ia, ke whamore more e totongi ko ia. Ngau ta tau benu whae fisi ke tau whanau mo tau kāinga ko nai nofo fisi, ai uta whae ko kai ke ngata pehe kau fisi, kau ataha pe nai nofo owa, ke nau whetūtaki mai ke whenga e ke whakalere i ai tuunga i nau visa, mo whamore more i ai ngai whi, pe ko ngai totongi, pe osi yen ke aho tahaua o Tisema. Koe ni ihi koe ni kua pau ke nau tohi kole ke le sisita e waa ngā ue ke ngai whewholau ake Tongani pe koe immigration. Pe alo tonga kon wheni sei pe ai e ki pale mea ane a whi mo e kau whaengongo na ane me ai. Kua tali e waa koe nau tokanga kina ngahi ngā ue koe ki hono whakatau mo hu mai ai ngahi kolo koe pule anga ai pe se te whitnoa o e ngahi ranga whale tokoni i hili fuloa koe sanuari ke whahoko ai e glotonga lele i he taimini. O ko kau ki heni ngā hiranga koe ko o se whahoko e lia ki popoa, sopo masira mea mo matatoa i tonga tapuni, pia pehe ki tā anga i e wā. Ai au kawai e whare koni o api koni o atata, whare ua whaa ko ia, wapau pete ia whainga maari e mo lelea toi halahi i fo, o ko stu umai o skamata i langa ko ia, pa koe whaamu ia ke ose u whare koni i septemani pe. E taim tatau pe, o stu whakia te unau ki haapai, ke kamata mo langa haapai, koe whare ne fitu taha, pa koe whaamu ia ke kamata hono atu e kaulanga, ke whae langa koe ni i he wikaha u o hoko atu ai. Haia pa koe toe lewa e u konga lalahi lewa ko o honua, o nau whakataata atu lewa ko ngahe tainimi, o pai mau pe ia, e ala kamata pe langa o sai mo u kontreki kamata e ala kamata pe langa he wike kaha u i o honua ko ta anga lewa pa mo mata toa o wharewa si o ki ai ko hinga pe ki hono whakanofo koe kakai ai ka koe whaamuia ke lawa muia kamata uiai ai whaamu ki he katoa ulanga koe ni ke na lawa o oski mua Christmas ko hinga pe ke whoke ai kainga ko ni kai ke ngata pe i atata mo mango mo kanu polu o na lava fo ke at kana ngai api ke Christmas ka to nga fo ko ni ngai fitu ke na e wesia ko ni he tsunami ko ni na e whamalo ia e ki pale mea hua kawa meriko a ngai hoa ngā ue kotoa pēna nau whetaki ni mawhataha ke whahoka ngā ue ni ke whapapau i ukwhai e tokanga makehe ke ngai whema o langa tokoni ko ia ki nau tolu o go fu whema o i he hiri ko ia ai whatamaki au tanima o Sanuali.
Ko e sipoti le waeni mo i kautaha Pacific Timber and Hardware. Malo e rei, malo e lama mai ki o tau whare koloa PDH. Me he malai koia o sipoti, me he malai koia o e wainga handball, o ko lelelei a ngā ue koe ki he whakakea ke ai sipoti ko handballo, pe ko handball i tonga ni, pe o kamanaki ke kawa tu ai fofua timi whawhanua a tonga ni i he whiau hi handballo o e tauni, mo e tau who'ou. Ko e handballo kui kai ke fuiloa i tonga ni hange koe a kapulu mo netballo, ka neongo ia, o ko i kai koe sipoti who'ou eni ki he whanau tonga o whatatau ke whamatala koe Palestini o i kautaha handballo ko ia a tonga, ka koe sikaitari se nyare ia ai tasa, taktoa tau mai peau. O kui kai fo ke fo handballo ki tonga, na e uraki whakahoko mai pe o mai handballo ki tongani, i he konga ki mui o e tahiwa whitunga fulutupu, pe ko konga ki mui o e tahiwa fulu Tama tu i ko unga whanua, ta whahautu bōwha, pea nai whakahoko ni ki he meimei ki he ngahi tautupu pe, ngahi klup tautupu, tau whitu ki he siasi, pea pehe ki he lau tohi pureanga. Ka koutu i ko i ngana e tigei ke lava ke whahano whahinga whaunga, o whahinga komiti, whakawhonua ki ni lava hoko atu, pea na hange ku mōria atu ai peo, o mōri hono manakoa, pehe ki hono whakahoko. Ka kohia ko e whakawhi nei o mai ki tongani i he wafe tahanima, e he komiti handballo whakamamanilahi a mamani, pe ko e International Handball Federation, ke lava ke toe kamata pe toe whakakeake ai mai moani, pe anai kaua e motuani hono whinga koia ke toe whakafoo pe whakaake ai mai moani o mau kaua tuai, ki he whakatahalahi ai komiti handball a mamani na whakahoko ni ki Lucia i he wafe tahanima, o whakahoko ai pe a hono whakahoko a tonga koe memi pakakato. Lodorania ku i tonga ni ha whaiako handballo, ka koe tama wa inga handballo wha profesionale malolo ko Sawa Moharam, me ispite pea kule whalele hanga hi polkalama ako mo whamalo sino handballo, i he holo koia seasi o sisukalaisi ka maani oni inga hi aho ki moini i Havelu. Ne kamata wa inga handballo a Moharam i ene tau hiva, pea rane wa inga profesionale ki mua, pea ne hoko koe whaiako ai timi handballo, ai University koia a Leeds i Britania pe nani whitaula kei mahono hoa, ka koe whiwhine Australia, pe na hiki ai pe o nofo i Australia. Na e toi whaiako foki i he handballo a Moharami Australia, pe na e mauwhainga maali a hono hoa ke ngā ue i he ofisi o talawhikaulahi koia Australia ki Tongani, pe a koe uhinga ia o kune i Tongani ai. E wainga a Tonga i he whiau he ua, koe taha i Tisema, pea taha lewa i Februari o tau fo'ou. O kwa manaki ke whaua ngā he timi ma e whanau tangata mo whanau whewhine si hifo tau taha walu, mo tau wataha pe foki mo timi ma e kakaira lahi. Notonga ni o kutui a Moharam o ku mau e tonganen tale niti ki he handballo, ka koe pango pe o ku lahianga e tokanga koe ki ngai spoti ke he. Iene pehe kutui a Moharam o ku lahi e whainga maali ma e whanau mo e kakai koe tongani ke nau whafufunga i e whanua i tople anga, pea o kui kai ki hange koe ngai sipoti ke he. O omi ai kau aterita me tople anga ke na whawhunga i a tongani i ngai whi au hi. Nane tai pehena e i kai ke fu whainga taa a hono a koi koe whanau tonga i he wainga koe ni handballo, koe uhi koe handballo me me hange pe ia ha sipoti e nima o ko tui whio whataha hange koe akapolo, basketballo, pehe ke volleyball. Nai pehe taktoa mo Moharam o kuia e whainga maari ma e whanau ke nau whawhunga i a toa tongani, ka o te iai me whainga maari ke nau wa inga wha profesionale i muli i hanga hei kalap ke kehe. Ka kei nei pehe e Moharam o whema o e tokoni ma a handballo, i ka ingata pehe i he tokoni i whanau nau spoti, ka o whema mo e pou koe ai kakai ke lawai ai sipoti koe ni o toi tupulaki. Mei he tenisi te pile, nei lawalere po kalama whamarasino pe koe training camp nei kaua tuki ai e whanau wa inga tonga i he whalaite ki he sāpate koe wike ko o si i Australia, ai koe konga pea o i nau teuteu ki he whiauhi lahi koea ai Oceania pe koe Oceania Championships. Whatatau ka lipoti me he pule wholau koea ai timini ka koe whaiako ko Joe Fifita, o ko mauilelei pea whanau wa inga ka umaa ai whaiako e setavi, ka koe taha pea ka wa inga i he whanau wa inga lalahi. Nei lava hawa inga whatimi i he ahomoni te ki pule rulo e wikeni, pea tēnau hoko toi pe ki he wa inga whatau taha. Whatatau ke whamatala me he besi mi te awha sosiale ai kautaha te pile tenisi a tonga,
Koe whainga maari mau inga o pito mau e whanau wa inga koe ni e nau kau atu ke whiauhi i he ngahi wa inga. Mo e ngahi timi mālohi mo whewheka koe a hange ko Australia mo Nosira na nau toki whoki mai me he whiauhi sipoti ai Komniweri. O ku wa inga e whanau tō whai e timi si hifo i tau tahiwa ai ko Amerika o fusi funga vai tupo whiwhita i he whanau whiwhine pia ko salesi koka mo i noke pepa lewa i whanau tangata. Ko tonga koe whanua a kia hono ono o ku kawatu ki whiauhini ai ulo tonga whahoko i Melbourne, Australia. Pea mehe malai ko ia o e soka. O ku amanaki ke whepaki maria e timi whanau tangata si hifo i tau tahiwa koe a tonga ni mo tahiti a pompongi i e whiauhi koe kau ta soka ai Oceania pe koe OFC Under 19 Championship. Koe whiauhini o ku whahoko ki Tahiti pia o tui e whaiako koe a tonga ni ti mo te poloviri o ku mateu teu ai timi. Ne te pehe poloviri o ku mauire lei mo malu ai kauwa inga pia na ilahi e teu teu koe na whahoko e he whanau koe ni pia kune tui o ku loto lahi whiunga pe ai timi ke na o whetau laki mo ha whahinga timi pe i he whiauhi. Nei whamatala poloviri neonga o piai ai ngahi palpalema wha teknikare whanga ngai ai timi mo ia hange koe paasi koe pulu mohono mapule i kau nau te kei ai whakakaukau maa lohi me loto veke veke ke nau solova ai palpalema ni. I kai ngata ina e te pehefoke poloviri o ku leleia Tahiti he ria koe ni aia o ku nau palpalema ai ka kune pehe o fiti pe ai timia a tonga. Ka kehe koe timi eni a tonga tēnā whepaki koe mo Tahiti i he whiawhi a pongpongi. Le o kolo ko Nimilote Moala, Tifeni Motu Pascala, Ulkau Lupe a Kolo, Tomasi Mainangi, Pensimani La Tu, Senta Seone Veamatahau, Kulisikite, Christopher Kefu, Mo Herrick Funaki. Pea koe Straika Lewa ko Amoni Fifita pe he kia Tomasi Teu. Koe sipoti pe ia ki he whiawhini. Koe wakaile ni ki e whamatala ea, iuna tukmai me senta whamatala ea tonga i whamotu. Koe tūnga lolo tonga koe ea ko ha alo tāmaki uha. O kune toka ki he whatonga hihifo o tonga tapu pe mo ewa. Pea whafuafua kene ngā unu ke mama atu me otu tonga he whiawhini. Lolo tonga koe ia, ko ha alo maari o kune mafola mai mei he tonga hake ki he otu tonga. Pea tene kei o mai hamatangi o kuwangi mei he hake, mo e toke lau hake ki he otu tonga. Whamatala ea ki he toa pō a pongi pongi, ongo niua, a ngiki ke māmalo he matangi mei he hake, pea angi mālo hi ange i hangai taimi. Alo maari e pētu ke ha au awhia i hangai taimi, pea malawa ke iai moha uha tu mo tō holo. Ki wawa uha apai, tonga tapu pea mo eua, a ngiki ke māmalo he matangi mei he hake mo e toke lau hake, pea whiangi aki i hangai taimi. Whaau peke teka e matangi o angi mehe hake mo tonga hake a pongi pongi. Lahi ki alo maari e pe, tu keha au au fia i angai taimi, moha uha tu moto i angai feitu upe eni ihi. Malawa ke iai moha ka kapu he poni, ki angai feitu upe eni ihi tau te fito ki tonga tapu pea mo eua. Fua koe maa whana au ke maolunga ko tikiri siasi, ua walu ki he wahiva, maulalo au ke tikiri siasi koe wanoa ki he wanima. Tau wakaigi e tau whamatala ea koe ki tahi, ke mea i e kau whalau tahi ka pia ke kau tau tai, o kei tu upe whare i ki he ngahi waka iki, ke tokanga he o ki tahi, ki he ngahi potahi koia o tonga tapu e ua, tere ki tonga mo tere ki toke lau. Ki he ngahi potahi koia o tonga tapu e ua, tere ki tonga mo tere ki toke lau, hahake toke lau hahake pe toka anga matangi, mai re tahi e hongo fulu ke taha nima ki he hoa, hou si e tahi, na upe ki he mita e ua te simare nima. A ke māmalo he peau me tonga hifo, au pe ke mita e ua ki he tolu. Ke potahi koia o wawa umuha apai, hahake toke lau hahake pe toka anga matangi, mai re tahi e hongo fulu ki he taha nima ki he hoa, pe au ke mai re tahi e wanoa ki he hoa i hangai taimi. Hou si e tahi au pe ke mita e ua, a ke māmalo he peau me tonga hifo, au pe ke mita e ua te simare nima. Ki he ngai potahi koia e ongo niua, hahake pe toka anga matangi, mai re tahi e taha nima ki he wanoa ki he hoa. Hou si e tahi au pe ke mita e ua, a ke māmalo he peau me tonga hifo, au pe ke mita e ua te smare nima. Ai mi hua pe moe mamaha koe tahi ki nuku alofa,
Mahatoka ia toi mite taha nima ke taha ua tua po e poni. Tau maari e toi mite nima ki he ono a hengi hengi. La ame mahina, hopo e la toi mite taha ono ki he fitu a pongi pongi. Pea tau e mahina toi mite taha wha ki he ono a pongi pongi. Tau whaos pepea tau wakai ki e tau whamatala ea koia ki he aho e ono ka hoko mai ki nuku alofa. Ka mataia i e tokonaki ki he tua pure lulu koia wike ka hau. Angi iki ke mamalo he matangi mei hake ma tonga hake. Lahi ke alomari e petu ke ha au fia ya ngai taimi. Moha uha tu moto ya ngai feitu upeni ihi. Ma whanataha koe ea, au ke malunga ko tikiri se siase ua fitu ki he wahiva. Momoko taha koe ea e au peke tikiri se siase koe taha hiva ki he waua. Hau hau o ea whahofua o ke pese te fitu nima ki he hiva nima. Whamatala ea pēia ki he whiawhini, kai ki moko pe tau mawai tau toi wakai pe hen ke ngahi ulu i o ngō. Whinangalo lelei ani a whio ki intu powono o whanofo ai kau whawhunga lau fo o ke whamau angatani a tongani. Puke kau polisia toko ua kohuno ngau hi mo whaunga i e pa angaloi, pia holo me aholi aho pe tolu ano tau hi whamawahi koe kau pā sese me tople angau te eki ke hukumalo i. Koe unio ngongo pēia ai leitoro kau mawhoke te visoni tonga ke whiawhini i whatawangi nau takelele pe ai ngahi ngongo ke rotu wharikotoa. Kai malo abito tau kei whia mai ko au aristo pau ka mome.